Kadang jan kisngi nak bentaban jet thamai ki MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat kumjo Shaka Janti Hills Autonomous District Council lingba ka election ka banlong ha ka arpuai tarik urampang arja arpusan ka Jingiamare ki kertong na ki seng sanhima bat ki kertong klamseng na ki constituency boper ban penso thu e ki nong rem bat ban pan jingkersan na ki pajba lala ban ong bakadei ka baklamsange ha ka khanyo tarik urampang arja arpusan lala ban sakhi yoba Ryngkatlang Lyndem UMDC bamenta ka United Democratic Party UDP na langkerdam laj kro ubadang terwa yakipat ba bakin jet biang yu haka ni ka wat ulah hiar sepen ursla haka ba haka jingia lang pan jing kersan ula ong baka jingia kun biang jong yakani ka election kam dai ka ba umut ban Kamai Spah ula ong bakum UMDC na do snam arajar khat khandai ubaki pat ba kani ka constituency kila Punjab da ka jing iet baka jisanya udon bet ya ka jing Angnud baka Jingiatreilang kan don ha council bat kani hi ka ba penlong yu banam kwa shuki executive member Henry upha ai shakiwe ki paralog MDC tang banne ka Jingiatreilang Ada way na plan ke ramba ane MDC ubang kwa shuki ubang kwa tang ka Jingiatreilang ubang kwa tu bani kersan iwe pa Serang makam to concern kalau berjaya, ngau ai bagi suki, sakiway perlo. Serang ba karbutikam dan kamsum baru kacing kedia suki kalumban apa ke kawasan Jogja. Kemalong ba pila penjot ngalong kumni kemalong ini, ngamuan rayang beruspa, ngamuan rayang betul. Mat kata ke cingsak di jengah, hadung ta ngalong kumni kemalong. Mengalami mensuat. Bat kecing setri dengan kalau kat kumibo di makot, kakak berjarap supaya bat berjarap di Shillong. Dam ke Jingmut pat Kamai Spah, ani berkau bat Kamai ya lagi. Hal kecing setri dengan nama berpenuhan di Spah, nama berpenuhan di Shillong. Kita pak urusi nayo kita skin berkenjat ya. Andai kecing Angnud kecing kalau ban sakni di beliau. Ban penek besar ia kelki dustun. Ban penek besar ia jelong terai. Ia jelong berkepang di muncul pergi. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jingmat lani ka rukam shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jingman toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya